Allah sini tu ibu bang itu mah CMEM tu MLA MP tu dia resign dah he resign ni buat lama dah ni hai he alam itu makin Aprangsi kado kabe North East Today News Channel kelang araton phasta me kardom nang pajir ponik lo kardom nelimen pansing rongpi arni bang son thak nang litum klar da kabe ta la pen kinang soda berta kelang ponong verson thosi pinile thotta me nang litum aphan ni litum break je kabe ta nang wan pilo non ni like do bang ke ladak lakha kre pho mahamaya constituency ke parlopon ladak jasemet dong muka kahi thialong sineli nondolo pini neli ko petis ladak ke bang nang kok mala pen kal jab dunang kok ma labang so puthak sta me nilang phan klar dak menang tan pachini ponpo pini neli ladak ke nang kong mate pini ladak nai nang kaljab dunang kok kalam the nang kelalo ladak harukat LAC along angkang along ladak dong muka kahi thialong pini all party heads leaders conference mate APHLC asong pen pini ladak isi protest again pini labang so jai make protest again deng ponlo la sila bang so protest again ajai make deng pon along si nili si tami nang aljab dunlo mate nili tami nang cetong dunlo la si penang ladak ke thik ding tum tami jang cetong dundo la pen central committee pen tami nang cetong dundo la si alang litum han tami thini pen kalju ponja pansin litum bori ponpo la penon kalju ponja bang ke la ilitum along central committee along a secretary a general secretary alang di sarkirong para pansin litum main pen alju ponik po sir ini ladak labang so protest again ke padu pona puthak nang lihin pen ini dak 109 Haurakat LAC ben sila itungla so protest demonstration deng pono ke deng ponang ko thip na Karbi Anglong lo town committee doan municipal board area doan BJP kacari pon tim Karbi Anglong tum election bi ahe dalo tatum pusi boring doi bom lo lapen nono bangke ad hoc committee se sengda lasiri non BJP atum jakong he big jakong tang big BJP atum la ana jakong ke thelo polo dang ko pi pos election bi ahe dalon te ha direct question to the BJP ko pi pos election bi ahe dalon lasi nearly 100% pudagi nearly challenge BJP aban jong si nangli tum la ana jakong ke he polo dang te nangli tum APHLC ban phere re polo dang te pini penabla so chiklong bong mat election bi noi nang itu Karbi Anglong municipal board area longan election bi noi nang itu challenge na Karbi Anglong arara tum BJP afansi nang itu masih nang support ma mata APHLC masih nang support ma dak thek dagi lagi non MLA election apra BJP atum ke rem je krong tung te BJP a picture phalang no tung te po jene se ad hoc committee biko la lo la si la hello no mangi nante pini labang so puthak pini labang so protest again long nang le tum kupi pia puthak sikat je song pon isi number 1 ke la lo la town committee election pa delay mane ka pader pon la lo apor kang doi pon bom la so polo isi bangga number 2 bangga 6 schedule to the constitution of India paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen mortally sa kimi salam nang poda separate electoral roll salam nang po Guwahati High Court men ke ni tum haningkan poso sa prang bele tum han dak alam rai nang pialu mortally salam mo po seta non kacari bom siam tuliram rong hanga bang kaphere vote bank kaphere BJP alang li remdet po siam long ledet po kaphere masih la paragraph 2 sub paragraph 7 ta alang li claim ahedal lagi itu me PHL siman nang koy nang nei non kacari bom siam ke domo matum sile claim nang bom mati ta claim ahedal la si la isi la lo la pen hini la pen ke thoma bang ke nitum dak to withdraw solar project from Karbi Anglong dak 18,000 bigas dak ciri suri krener cap sosalong lake dak solar project ban Karbi Anglong Autonomous Council ke japon BJP atum ka chojor la bangke tum chedon unde la pen la bangke tum chesong TV la pen bangke long le bangke la ke ni tum ke people la ke la pen ambani adani apan long le pegi polam tame itum APHLC tum bang chedon unde bahera pen ke wana development la dak ke do tum apan long le phelang thi set dak ke do tum sakuri pakuri long le set la sona development ke tum rang le non ke do tanga project lang ha boka jana son cement factory son di Karbi lang pilong son Karbi tum bang kwan ote long sa tumbang ko ano te dak itum sakuri kelong tun ka no na son dak 18,000 big house solar project nambi kok seda Karbi atum ke 1% an dalong unde lagat tek dagalam lo lage nasi la haya ang tan man kewa kebe ke che phanang dak ge na kewan je phan bidi Bapa so development bang ni tum nang ni number 1 la ki jut sila bang ke article 244 e hemprega bang itum palong sarang nang po hempreg long loga phi ili tum mena state aja kong bana ili tum development kam klem na la hello ni tum ka song bang
thang te nang litum non kila GMLA election apna nang litum mahin men kopilok ke than konjini non nang kile GML election bangke BJP tu ka phere pamelo lage lasi ka phere ang thega bangke municipal board election na bia hedalo laten on fake mass joining non ta tum social media ngo lango hai arni once 2000 3000 APHLC tum BJP ki dun pu seta abinong et ke APHLC pen ke BJP dun bang BJP hian se mass joining claim thore lasi laan bang suri APHLC atum BJP long joining don lapo seta itum APHLC central committee pen bangel itum press meet bidun da reply bidun da thegel halo la ke soft fake side patu mi het hakku pli long ta de ko pli long ta patu mi het mass joining do somara chichi tum side mati lingkan proxy lingkan sar ke ba somaran futuk kup kai ko pilo la tum claim lasi water list long amen abia somar phanse mass Isu troksi pen aron silam nangji kedi halla sini tungi pu bom lo la silam det lo te ilitum ing tang po an ke ilitum 244 ek hangji aja kong ta ong jot po la po yo alam ma ke la se election high det de tikke 244 ek hang dunji ta amunit awe ile ke hang dun jangi pulote ha delhi si parliament long si lapen India government a department na long si hada kam claim do nangi lam chedan do nangi apen lam chedan nar juje te nige resign de ji pusi ki punangji party pen resign de ji pusi ki punangji lapen ne MP pen resign de ji pusi ki punangji non ni ke puji abang avedet non ne litum APHLC to mangke election highlight la son ke ni ke chedan po lapen ke je song po lapen ke nangji de ni tu election ne litum ke MP pen da resign ji party to ke APHLC po lage resign jok loji ne tu bangke lete party MP pen de resign ji MLA pen de resign ji council pen de resign ji budi ne litum ke puji lapen akam da claim ji atema lason ka resign ben si hala telangana tum ta long lo lapen Meghalaya ta lason si long lo ka resign pen na jok si non alang litum ituma CMEM atum MLA MP atum ke resign ta he ka resign ji po alama ta ningi hai he alang litum bangke